أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Dan jangan lupa itu apa yang mungkin bah ile malam pura punya bah tapi di rahmat Allah ke malam bekerja berkat doa-doa anu ya. Puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah melimpahkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada yang membantu, sehingga dengan izin Allah kita mantan dapat hidup dalam iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Mudah-mudahan dengan berkat karunia Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai uronyo setiap waktu, setiap acara, insya Allah kita lakukan dengan penuh rasa cinta. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'in, para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takdim dan kemuliaan kepada Bapak Besi Tuku Ilmu Bandung Gure-Gure yang hadir di Bauroyo. Istimewa sekali kepada anak-anak yatim yang hadir di tengah-tengah, spesialnya kepada seluruh pemuda kampung Dayah Tanah yang dia cintainya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadir kita yang sebutnya adalah karena sabuh rasa, yaitu rasa cinta. Cinta yang begitu agung, cinta yang begitu besar, yakni cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hudib kita hadam pernah takalan wajah gantengnya baginda Rasul. Dalam hudib kita hadam pernah dengar suara lembutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi walau kita hana musika hudib dengan hudib Nabi, namun cinta kita begitu besar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sebanding cinta Rasul kepada umatnya. Sebagaimana kita dengar dalam sejarah, ketika baginda Rasulullah nuwab Allah, ketika baginda Rasul nak wafat nuwab Allah, kalimat yang terakhir terucap dari lisan mulia beliau adalah ummati, ummati. Menansyid ketika bangkit baginda Rasulullah, oh dia kiamat, dia tiup sangkal kala yang pertama, oh dia kabeh mandum sapan sapa asodonya. Kemudian giup sangkal kala yang kedua bangkit dari Allah Ta'ala Rasulullah. Ketika Rasulullah bangkit, yang pertama keluar dari lisan mulia beliau adalah ummati, ummati. Ini merupakan bukti bahwa begitu besar cintanya Rasulullah kepada kitanya umat. Maka wajar dan pantas kitanya wanda pegat urolahe baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
sebagai wujud cinta kepada Rasul. Bukan hanya kita melakukan acara seremonial, tapi juga kita tak puput yang riu oleh Rasulullah, tak puput yang disunnahkan oleh Rasulullah, yakni tak lupa dalam kisah kehidupan beliau. Beliau adalah anak yatim. Baginda Rasul adalah lebih awal yatim, lebih awal meninggal urus agam sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan beliau sangat mencintai anak yatim. Maka Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakada." Dipegang oleh Rasulullah, lo dengan orang-orang yang cinta kepada anak yatim hakada. Dipegang oleh Rasulullah, dua cara wajah itu telunjuk dengan cara tengok laginya fil jannah, di dalam syurga Allah. Maka salah satu hikmah kita sayangkan yatim dan cinta ke Rasulullah, mencintai anak yatim, menyantuni anak yatim untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Punya kita yang ingin merupa dengan baginda Rasul, kita yang merindu kepada Rasulullah, maka salah satu jalan supaya kita nak merupa dengan Rasulullah sehingga orang akhirat di dalam syurga Allah, yaitu buta galak, buta cinta kepada anak yatim. Hakada dengan Rasulullah. Lagi nyawa kita nyawa dengan Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada anak yatim, orang-orang yang peduli kepada kehidupan anak yatim. Harapan dengku baik hanya waktu acara-acara jual manteng trip sigo, akan tetapi sampai ketika anak yatim merupakan kitanya ada hak le ube mudah dasan dunia, hak dasan dunia ube sekedar kemampuan kitanya tajuk buku yang mungkin dia pak kedai jak pak kios nah tanyo inan minimal kita jak blok kue kerupuk apa-apa baik bayar bayi apa kadang dengan harga yang ubinya kita ikhlas. Hanala dengku kue kerupuk yang dah ada yatim menatanya inan bak kios nyak kasih mo anak tu pak lut bayi tu. Baik hanya tak buat acara dan harapan itu buat yang tak buatnya berupa rida Allah. Kan tak perlu mahbak manusia, kan tak perlu mahbak urut, kan tak perlu mahbak kampung lain, tapi ikhlas karena Allah. Itu harapan yang besar untuk mendapatkan rida Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita minta santuni anak yatim. Allah memberikan kemudahan mulai pun sakaratul maut. Dengar mati, kembali ada mata Allah memberi kemudahan untuk lisan kita yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saat dan kubur Allah lapangkan kuburnya bagi orang-orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada anak yatim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nyoku yang dapat berdoa sampaikan. Terima kasih kepada Bandung-Bandung pemuda yang sekian kali dipersiapkan luar biasa. Menancit urang tuha gampung akan dukungan, menancit urang inang yang kate persiapkan masakan hidangan untuk nekanduri. Mudah-mudahan pu yang kata profit unasa Allah nebalah dengan hidangan nikmat dalam syurga sehingga kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terakhir kami berharap nyoleh acara dakwah, leh acara santunan anak yatimnya, bermutamahkan agama dalam kampung, bermutamah yakin, bermutamah galak buat agama dalam kampung, termasuk salat berjamaah, termasuk pengajian, termasuk zikir. Mudah-mudahan hudib kampungnya dengan hudib ilmu Allah, hudib kampungnya dengan hudib ilmu agama. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia Tunggu Bahagia yang mana kalian sampaikan nasihat-nasihat singkat kepada Kementerian Bandung. Untuk acara selanjutnya
yaitu santunan anak yatim. Kepada anak-anak yatim kamu kamu harap berduduk melangkah menuju atur panggung, si atur akan lakukan acara. Kepada anak yatim berduduk melangkah menuju atur panggung, kepada anak yatim berduduk melangkah menuju. Anak yatim na siguro cuma yang na di atas panggung 7 yang 0 kehalangan 0 tut Asmaul Husna ada Kak Mai na ada balik dalam kebahagiaan Dino kita yang lagi kesediaan kepada Tunku Haji Abdul Muttalib untuk diserahkan kepada anak yatim, kepada Tunku Haji Abdul Muttalib untuk melangkah menuju atur pentas. Untuk selanjutnya menjalankan kesediaan kepada guru kamu Tunku Ibu kepada Tunku Hamdanuddin untuk menserahkan bingkisan kepada anak-anak yatim.
Terima kasih kita ucapkan kepada guru yang bersabar, guru-guru ini yang kami menserahkan bingkisan kepada anak yatim. Dan yang terakhir, bingkisan yang terakhir benar-benar kecilkan kepada guru kamu yaitu Tengku Bahagia untuk menserahkan bingkisan kepada anak yatim. Yang kami menserahkan bingkisan kepada area itu. Moga-moga dengan acara lagu berupa sambungan area itu tak berarti Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat acara lagu itu. Moga-moga malamnya berubah hidup dalam benar hidup malamnya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir, untuk bacaan doa itu kesediaan kepada Tengku Syarifudi kepada guru kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sama-sama dengan doa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita selamat iman serta kita dijauh daripada segala mara bahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala lebih yaitu pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih Allah Subhanahu Wa Taala kiranya yaitu lebih bilang ujian dengan berkat doa-doa yatim, dengan berkat doa-doa yang bersama. Walaupun demikian, begini ujian Allah Taala dengan baik sabar kekecewaan. Kadang-kadang ujiannya merupakan rahmat bagi kita yang bersama. Cuma kita dalam hati kita bersama tak inginkan atau tak mohon kepada Allah berlebih sekitar acara kita. Kadang-kadang dengan doa-doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinau daya mari tadi jalan bersama dan berdoa kepada Allah. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا بكتبنا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم يحب العفو والمرء والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمن لم يقم علينا ولقربتنا ولجهتنا وللمسلمين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة ونعمة وسلامة وعافية علينا ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحينا من حياة العلماء والفتيان والشهداء ثم يوم القيامة في جنة أولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. اللهم طول أمورنا وطول أعمالنا وسحل أجسادنا ونور قلوبنا وسدد جبالنا واسع عملنا واسع رزقنا إلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين، واغفر لنا يا الله فإنك خير الراجحين، وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين، واغفر لنا يا الله فإنك خير الراشدين، وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين، واحفظنا يا الله فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الكافرين، واهدنا ونجنا من القوم المرتدين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك توبة وإنابة واستغفارا على شرف القرآن وقربة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع الوباء والوباء والأعداء والربا والزنا والطاعون والمنكر والبغي والسوء والمخالفة والشريعة والمحن وضعنا منها وما بطن من بلادنا ومن قريتنا وحلنا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.